Salam jumpa kembali. Masih bersama Gudang Studio 60. Kembali kita bergoyang. Tarik deh Basoka. Zaman jani lebihan gengsi bisa mati. Pusing ikutan ngajak dewek pedidi. Setate aluh tu sing taen berpikir, kemudian hari demi gengsi apapun jadi. Sing peduli bagaimana nanti. Ulian gengsi lakarnya kitin dewek pedidi. Nyalani gini gengsi bisa lakar uyang pedidi. Apa ngena mewah, apa ngena gagah, tu sing ngene hangane lakar terjadi. Ulian gengsi sibuk kamu mai, ngali pengakuan diri. Sing tawange cuma medum darang nasi, kadira sejakan buen maninu makunci. Sing ikutan ngajak ke dewek pedidi. Setate aluh tu sing taen berpikir, kemudian hari demi gengsi apapun jadi. Sing peduli bagaimana nanti. Ulian gengsi lakarnya kiten dewek pedidi. Nyalanin gengsi bisa lakar uyang pedidi. Apa ngena mewah, apa ngena gagah, apa ngena mewah, apa ngena gagah, tu sing ngene hang ane lakar terjadi. Ulian gengsi sibuk kamu mai, ngali pengakuan diri. Sing tawange cuma medum darang nasi, kadira sejakan buen maninu makunci. Ye Basoka. Cus, 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 jogo. Kang ape didikin nyalanang gengsi, ape gelahang syukurin dogen. Yang penting berusaha sekuat tenaga dengan gengsi gede. Nyanan bisa nyakitin dewek